ناجی سروکی پارتیا ولی پاریس کردستان رئیسدار مصطفی özçelik. دیوان رئیسدار نونرین راگیاندنه خوشکوبرین دلال اونگش بخیر هاتنن سپاسیاوت کنج بو بشتاریاوت ایرو گوهرتن و رودانین که لحرمه و بگشتی اساسی خواه جهان پیکتین رودانین گرینگن و وک زنجیره که یک تأثیر یکیف که شرع روسیا و اوکراینای تأثیر خواه لروجلات ناوین دکه بویر و شرع لروجلات ناوین تأثیر خواه شرع اوکراینای و قطقاسیای دکه رکبریا ناوین امریکا و چینه هندزانن رکبری یک اساسی که گلک تشتاجی تایید دکه اگر ام مسئله خواه مسئله کرد و کردستانه ام بنرخینن ام نکارن جوان بوید و رودان و گشتدان هم جدا تر لمسئله بنرم لیان خوازن اوه که بینم بیرامگشا که ملت کرد گل کردستانی نیزی 200 سالیه تکوشینک برومت برخوادان و سرندان برومت مشاندیه ملت کرد سری خود تجاری نتواندیه برای خستنبونا میرکتین کردا به دهان قد جی میرکتین عربا زیده تر بو جارا جبر نه یک گرتی بون و پرانی جی جبر که دولت مزن رین ندان او سر نکتن ممکن بو که ایرو 5-6 دولت کردا جی هبیان لی پلان مزن ده امریکا دماعود بریتانیا و فرانسا و روسیا و پشکریا ایرانه یعنی پرسا و عثمانیا کرن پاشا ترکا و ایرانه کرن ری ندانه دویم به راستیه ببینن لی به اتفاقیه ناو مالا کرد جی سببک اساسیه که کرد نکارن دست کردن دست بخنو بردوام کن ایرو قدر هر 4 پرچه کردستان هر دم زیادتر هم دوراتی گریدان و هگر ام پرسال باکر مناقشه دکن ام دبینم که دگیجه روجاوا دگیجه باشور دگیجه روجلات کردستانی تثبیت و پیشنیاری می چاره سریه جی دوی اوانا گشا بده بر چاوی خواه نه تصادفه که ایرو باشور کردستان حریم فدرالیا کردستان ناوندک اساسیه هم جبو روجاوا هم جبو باشور هم جبو باکور آدم واید و امجی لگور و بکار من عقل که هفبش دیل نتوایین اجتماعی لمسئله بنرم از این خونه کم آنالیزه نه اولی نه گلک تثبیت کرن مجار آمد دوی کرد چی بکن از این لطف خوازن سویه را وستن لباکر کردستان به بانگا و جلانی و بحولا بریا و حولا دولت باقچلی به واجو یک دست بیهو اب به واجو جرودان و سیاست نو یه امریکا، بریتانیا، فرانسا و حتی اسرائیل نه جدا تره پشتی که و دولت نا بریار دان که هزا ایرانی بشکینن و او برای مقاومه که بحث دکن هلال شیعه بشکینن پشتی او بریار دان هیدی حماس شکست حزب الله شکست رژیم اسادی روخا هیدی دور به حوسی و حشد شاویجی او دور ته دولت ایرانی او روشا هی دست فرصت گلک مزنتینه بر دسته ملت کرد گله کردستانی لی خطریاجی تینه دوی ام به هر دو آلیجی هشیار بید
ایرو روژاوای کردستانی به ناو دولتک سوری تو دولت نمایه هزا وی عسکری تار و مار بویی که 20 سالی نکار بوی هزی جارکه دی آباد کن و دولتی دولتک تنیه لبناوی هتشه وقت تمثیلی به اریکرنا امریکا، فرانسا، بریتانیا، اسرائیل، ترکیه، سعودی، روسیا حتی راده که اوک سمبولیک دانین نوی داره حتی که کاوه چه ببه یا مهم اوه پروتوکولا مزمابدی احمد شهر ده بحثا کرداد که بحثا نکشتاد که لید آریه دیجیده چه نگاتیو شی هم قانون بنگه اینا سوریه آنه که احمد شهر امضا کرد رشنوی ساوی هیچ بحثا کردان ناکش آساد خراب تره لی اف نتایین کرد یا مهمی روژاوای کردستانی که بحث کرن انکسه پیانکه و همو پارتیان کردان ده کنفرانسه که بکن کرد بکار من وی داره برنامه ملی هفباش تثبیت بکن حیاتك هفباش تثبیت بکن و لگل شامجی لگل همو دولتاجی ببن مخاطب یا مهمی رو اوه کردش تماما اواخه هزا خال سروی آوا بکن دوی 4-5 ساله پیشیه ده tayin کرد işte tayin کرد و Türkiye ve güçler bengesi. Yani avad nava heza da belli bike. Ki kedere çı peyman adı ki çı gotune ki ev ne pergiliydi. Siyaseta Amerika ve devlet elmezin heza kurda ve elbette Rusya Türkiye devlet edildi tayin kerdi. Ev tesira xwe li Bakurê Kurdistanê jî dike. Yani öcalan bi banga xwe de dibêje em ê çek dînin PKK fesih bikin. Bey tereddüt em pişkiliya vê bangê dikin. Lê gava ku bibêje hemû mafiyên Kurda yên dewletbûnê, federalî û otonomî heta kültüralîst gotinek ew ji parçêkirine yani mafê ziman û kültûrê jî revkirin ewa eslê xwe de tune hesibandina hemû keda milletê Kurd e. Bi te hezaran zarokên Kurda canê xweş destanin, bi te hezaran hefsînin, sürgunin, vî milletî bedelê mezin daye ne ji bo ku em mafê kültüralîst jî red bikin, ne ji bo wê ye. Ji ber wê jî îro li Bakurê Kurdistanê şansek zêdetir çêdibê heger bi rastî jî şer dawî lê bê PKK çekdînê ji bo xebata siyasî, sivîl demokratîk zemîn çê bibe wê gavê em aliyên Millî Demokrat Kurdistanî divê zêdetir dest bidin hev. Di bijara ku Kurd çi bikin de vî warî divê em tiştên hûrêk, tiştên detaya de xwe nefetisînin. Em wek Partiya Hevkarajiyên Kurdistanê bi zelalî dibêjin. Ji derveyî Dem Partî û Hüdaparê. Hemû partî û aliyên Kurd û Kurdistanî Millî Demokrat divê dest bidin hev. Ev dikare ewlî wek platformek Millî Demokrat be lê pêwîstî bi partiyeke nû ku hemû vê potansiyelê hembêz bike û bibe alternatîf heye. Divê em bikaribin pir bi zelalî veya bixin rojeva milletê xwe. Heger em vê ihtiyaciyê, vê pêwîstiyê em nava civata xwe li nehûnin gelek hevkarî tifaqên me dê ser kaxezê dimîne û em ê nikaribin ji milletê xwe li alternatîfê dînin. Ev ne pejbûna hilbijartina ye. Vî milletê xwe gelê xwe divê em ji bo ku li hember siyaseta dewleta Tirkiye, li hember siyaseta ku mafê Kurda jî red dike û li hember siyaseta ku bi milyonan Kurd piştgiriyê dide lê nehêlin Kurd xwedî temsîliyet bin. Em divê temsîliyeta milletê Kurd û gelê Kurdistanê bêava kirin. Ji bo wê jî pêşniyariyek me esasî jî ew e ku partiyek hevbeş Millî Demokrat ku bikarî beşdarî hilbijartina jî bibe ji me hemûyan ji partiyên siyasî, dezgehên sivîl, kesayet, eşîr, karsaz, codkar, hemû beşên civatê civan û jin bê em hevdir projeyeke nû bihûnin û ji milletê xwe alternatîfê dîn. Îro li Bakurê Kurdistanê biyana ihtiyaca her esasiye ve. Lê niha wek hûn dibînin Haqpar, Pedekeva Kurd, PSK û PKK di nava xwe de hevkariyek dest pê kirin, hevxebatek dest pê kirin. Divê ev berdewam be, ev pêştetir be û heta em bikaribin em vêya xurttir bikin, ev bingehek e. Lê ev û xebata ku em bêjin partiyek berfireh ne alternatîfê hebe tam eksê wê hevdû xurt dike divê hevdû xurt bikin.
ایرو مگو قدر هر چاپرچه کردستان به هفدوف گریداییه باشور کردستان گلک گرینگه قلعه اساسیه پیمان لوزانه بحثاوی تکرم پیمان لوزانه 1991 به هرم فعلی فدرال باشور کردستان 2050 چیده به قبول کردن فدرالیا باشور کردستان پیمان لوزانه درس خواریه او درس برای خدای روجاوای کردستان ایرو روشک فعلی چویه ده یک ریزیا ناو مالا کرد و سیاست عقلانه لگل دولت مزن ده ریش کردار وکر که اف درزا لوزانه کتی برفرهتر و کلتر و برای خوابید باکر برای خوابید روجلات کردستان هیچ بلکه تشار نهزرن نفکرن ببردریوان چاو کل 1991 که بگل باشور کردستان فرصتک مزن دستستن لوازبون ایران و او مقاومه برای مقاومه و خلال شهر ایران لروجلات کردستان فرصتک مزن بر گل مهیه یک رزیا ناوان جیده ده ریکه وکه ایرو اینسیاتیف و هلوستا رزا سروک مسعود وارزانی که اون زانم به رزا مزمعب دیر پیوانه چه کرد و نهال باشور کردستان جشگو حکومتک و اداره هفبش یک گرد چه به خواتیه یک رزیا ناو مالا باشور کردستانی تاثیر خود پرچا بشید کرد اکبر میونه جبو ویجی ام تشکیلیا ویجی بکن به داره اداره یک هفبش عالیه پیشمرگه، عالیه آگوری، عالیه سیاسی، عالیه دیپلماسی اداره یک هفبش چه بگه او جمر هزه که دنیا گش هرما کردستانی ناس بکه و آلای ناس بکه دبه همو کرد و کردستانیشی و ناس بکه ریزه لی بگره و ام بیارجی وکستارگه هکر بینن اگر ویش کنگی ملی دموکرات ام تر بگرن از باور دکن امی باکور کردستان هین حسان کرن ما شعارك ما هي وقت وكا ام دبيجن يفكر سياسة وبرنامجوان وقت هذا نيز يعرفن حيفا لوكس كل جدال جدابن بلادنا يك بارتي جيستين ام نقارن كردان شبخ ما يك بارتي يفكر وان وسياسة وان جدان جي برادنا باخد هفكاري اتفاقا بكن هفكاري اتفاقا نقارن بكن برادنا ديالوج دبن نقارن ديالوج جيبين براد دشناقيا هنكن تيرا خد دشمن ما هي ام بيا تشينن سبارتر